إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tigman untuk Allah Subhanahu wa taala sa isa Quran yan sa isa Suratul Dhariyat ika 56 ka ayatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sa ikumaran niya maaniyan na tigu Allah Subhanahu wa taala daatigi na sabab ay niya dinakong ko mga jin nagu mga manusia inunta na anak wiran masu-asuata. Sa manunto na aya sabut na no sa giyang kaya aya na so Allah Subhanahu wa ta'ala na isampay niyan, pamanutul niyan rakita no. Ada ay niyan ko mga jin, agus mga manusia, rumwar sang kutwa kasu-asu atatanurun, rumwar sang kutwa kasimba atatanurun. Sa manuto na miya kaliyuro agiyong kutwa salakaw ko kasu-asu atak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa bayanun lil hikmati fi khalqihim. Gititu inyadan rakita no Allah Subhanahu wa ta'ala. So saka Muslim makakanalian so agamatan agama Islam makakanalian agyang kutwakadnan yan Arabul Alamin na kailangan saka na matantor ka agyang kutwa sabab akianar ka wallah Subhanahu wa ta'ala nagumatangkad sa ginawang ka aya kianar ka wallah nagyang kutwa kasu-asuatan kaon kasimba ang kaon. Kenapa ayah keadaan yang rekana oba kanian kailangan di. Kenapa ayah keadaan yang rekana oba adna amakikinang lanian reka ore panian da amakikinang lan reka o Allah Subhanahu wa ta'ala. Malagid o pisu asuat ka. Malagid o sinimbang aswallah antaw akada na dinuto pakalabat ko kada to Allah Subhanahu wa ta'ala nagusi ko bantugan Allah Subhanahu wa ta'ala. So saka amano si Muslim natangkada nga sa pikir ka, tangkada nga sa puso ka, ada arwar ay niya din raka Allah Subhanahu wa ta'ala, arumwar sa giyang kota ka, simba at anong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa manuto na sabut na no sa giyang kaaya, agiyang kota ka pa kay siya at anong Allah Subhanahu wa ta'ala sa simba. Aginan ni man no tawhid ka pa kay siya ko Allah Subhanahu wa ta'ala. Panasabot sa giyang kaaya, na wujubu ifradillahi bil ibada ala jami'i thaqalain al-jinni wal-ins. Paliugat so kasimba ako Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapakay sa ako Allah Subhanahu wa ta'ala sa iko mga jin, nagus sa iko mga manusia. Ay sabuton tanuro na sa mga jin na adin mambu ang mga pipiyakiran. Sa lagid o mga manusia adin mambu ang mga pipiyakiran. Ay sabuton tanuro na sa mga jin ng balasan siran mambu, nagusiksaan siran mambu, sa lagid mambu mga manusia ang balasan siran mambu, agusiksaan siran mambu. Padpa na mga guna kekuatan nuro sebut na nuro na bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins. Piya magusay sayo Allah Subhanahu wa ta'ala gyung to hikmah kid nan yan rakita no. Padiyam pan naging to annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqu al ibada duna ghayrihi mimman la yakhluqa. Fa fi hadha raddun ala ubadi al asnam wa ghayriha. Sagyang kaya aya na katanggad sa pamikiran ka mata na sumiyang adin as kanyang so Allah Subhanahu wa ta'ala nas kanyang bui patot absu-asuatan na susalakaw ko Allah Subhanahu wa ta'ala na dad na kapapapatortiron sa babsu-asuata dad na kapapatortiron sa uba simba o mga orip no Allah Subhanahu wa ta'ala. And lagi lupa mo giyang uta di manu asuat sa giyang kutwa mga kubur o di nagyang kutwa mga barahala o di nagyang kutwa mga estatwa adiran isimba na gyang uta pimbarang atuhaniran na dad no to kapapatotian oy dad no to kabebenarian padiyam pa nasabut na saya na gyang uta bayanu ghina Allah Subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajati al khalqi ilayhi pamanay pamagusayin raktan siya Allah Subhanahu wa ta'ala kanabatan niyan kailangan kanabaan na kailangan niyan rakita no. Sakta no yung makakikinang lang ko Allah Subhanahu wa ta'ala sa gyung uta kasu-asu at tanuron sakta no yung makakikinang lang sang uta kapsimba tanong ko Allah Subhanahu wa ta'ala kaan tanong maparuliso kasusuat yan na mapakasulid tanong niyang ko surga naguan tanong makalidas sang kuto anaraka jahannam. Padiyang panasabun sa giyang kaya aya na ithbatul hikmah fi af'alillahi Subhanahu wa ta'ala. Giyang kutwa mataan na Allah Subhanahu wa ta'ala na pad sa giyang kutwa mga galabakyan na giyang kutwa hikmah ad na ungang
mapapadalam sa ikudin yan di ikapangadin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.